Itangazo ry'ihohoterwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera cyane mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Polisi yatangaje ko mu gihe ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 imvura yaguye mu masaha saa 10 za nimugoroba, iyi mvura igahita saa 4 za nijoro, ndetse polisi yongeye kwibutsa abashoferi kubona imvura iguye bagaparika ibinyabiziga byabo, kubera ko gutwara imodoka mu mvura bishobora guteza impanuka itunguranye bitewe n'uko imvura iba ari nyinshi cyane. Polisi yongeye kwibutsa abamotari ndetse n'abashoferi, yongeye kubibutsa gukoresha umuhanda ubwo yari muri gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga bikunze gukora impanuka ari ibinyabiziga biri mu bwoko bw'amakamyo, aho ibinyabiziga bisanzwe bito bito bikunze gukora impanuka bitewe n'abamotari bitambitse mu muhanda. Ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mwana makuru ya buri munsi tuba twabateguriye. Reka tubabwire ingingo 3 tugiye kuvugaho. Polisi y'u Rwanda yongeye kwibutsa abashoferi gukoresha umuhanda, ubwo ni gahunda ya Gerayo Amahoro. Iyo ni ingingo ya mbere. Polisi y'u Rwanda yongera kwibutsa abashoferi guparika imodoka zabo mu gihe imvura yaba iri kugwa, bakongera kuziparukura imvura ihise. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu ariyo nyamukuru, polisi ikorera mu mujyi wa Kigali iherutse gufata abagabo 3 bafite kanyanga ndetse bagashimira abaturage ku makuru baba batanze. Izo ni ingingo 3 tugiye kwibandaho. Reka rero dutangire kuri gahunda ya Gerayo Amahoro polisi yatangije ku munsi w'ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, ubwo polisi yibutsa gukoresha abashoferi, abamotari, kongera kwibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo bidateza impanuka zikunze guturuka ku bamotari ndetse n'abashoferi, buri abantu bose bakora impanuka. Polisi yahise itanga urugero nko ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 ahashyira Nyamata uzamuka hano urenze hano ku kiraro cya Kicukiro habereye impanuka iteye ubwoba. Impanuka rero yakomerekemo abantu 5, abandi 4 barakomereka. Impanuka rero yari itewe n'umushoferi wafashe feri ageze kuri zebra crossing abagonze abanyamaguru. Naho mu polisi rero yahise itangiza gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo yigisha ndetse ikanatanga n'ibitekerezo ndetse abaturage nabo bagasubiza. Rero polisi gahunda yatangije yagerayo Amahoro iragira iti: abashoferi mwese murongera kwibutswa kukandagiza ibinyabiziga byanyu mu muhanda mwabanje gucekinga ko ibinyabiziga byanyu ari bizima. Cyo ni icyambere tukirenzeho. Reka rero tujye ku kindi. Polisi yavuze ko ibinyabiziga bikomeje kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali, bigatuma n'impanuka ziyongera. Imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli ziyongeraho 90%, ndavuga mazutu ndetse na esasi. None ibikoresha umuriro na batiri, ndavuga hybrid, ziyongeraho 5%. Hybrid ni za Toyota. None imodoka z'umuriro zino z'inshinwa zikaba ziri kwiyongera cyane mu mujyi wa Kigali, aho zigeze kuri 38% zivuye kuri 1%, bivuze ngo ziri kwiyongera cyane cyane. Rero reka twongere dusimbukire ku kindi nigiriza kubabwira ngo polisi yafashe abantu bafite kanyanga, ariko iki ngiki nacyo ndaza kugikurikizaho. Reka mbanze mbabwire ibi ngibi kugira ngo mubyumve. Polisi yavuze ko buri muturage wese yemerewe gutanga amakuru mu gihe abonye umushoferi atwaye ikinyabiziga arimo anywa inzoga, cyangwa mu gihe umushoferi atwaye ikinyabiziga arimo agenda zigizage mu muhanda. Wemerewe guhamagara polisi 112 ukavuga umuhanda uherereyemo, ubundi polisi ikahita itanga amakuru, umushoferi agafatwa. Kandi neza gahunda ni Gerayo Amahoro, bivuze ngo polisi irakangurira abaturage, abashoferi kujya birinda impanuka zitateguwe. Yongera kugaruka ku kibazo cy'abamotari bakunze gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, kubera ko ngo abamotari ntago baba bari bubahuhishemo, bitewe n'uko abamotari batajya bakunda kubahuhishamo, ubwo bizeye ko buriya ibinyabiziga ari byo bahuhishamo. Ariko ubu ngubu tayari polisi yatangije gahunda yo kugihuhishamo abamotari. Kandi nimba utwaye umumotari ukabona kugenda guseseka mu mamodoka, mwiyame, kubera ko aragutwaye, uri bumwishyura amafaranga yawe kugira ngo ufere mu bwati genda gakenya. Amakuru n'abateguriye n'aya ngaya, ryari itangazo rya polisi ritugezeho none aha ngaha, twasabwaga kuri babwira kugira ngo murimenye nk'abanyarwanda.
turaza kugaruka ku bofisiye bapasinze gako hariya gako ejo abofisiye barapasinze abofisiye benshi cyane turaza kubagarukaho ubwo perezida w'u Rwanda yari ariyo arimo abashimira ku myitozo bari bashoje turagaruka n'ano makuru tuyarambura murakoze cyane njye nitwa Gakidasi